kuriya abantu benshi bibesha ngo bari mu ruhande rwa leta bagatekereza ko twirwaneho ariyo itari mu ruhande rwa leta. Mu yandi magambo kuriya twirwaneho twebwe batwirwaneho nitwe turi mu ruhande rwa leta. Nukugira gutya kaba ndakunesheje. Kandi iyo umuntu yamaze kugira gutya kugira ngo ugarure ukuboko habe nanje umusaza kungarura na gutya tugira ubusokorohe nabaga kaba ndagutsinze. Reka tuje mu gice kindi nifuje ko tuganiraho cyangwa se utuganirizaho, kandi ndama ngihera kure cyane. Ndagihera ukiri umwana. Wavukiye he, wakuze gute, mwari mumeze gute? Ugiye kuganiriza abatoya no kwibutsa niko nanatangiye mvuga, turaganiriza abato batabizi, batabibonye, bataranabyumva, ariko kandi wibutse n'abakuze batangiye kubyibagirwa. Jewe ibintu byose mbisanisha n'ijambo ry'Imana. Kuko Bibiliya twahawe sireba kiroho gusa. Ijambo ry'Imana Imana yaduhaye nukuturera mu mubiri no muri kiroho. Guhera uri umwana mutoya ijambo ry'Imana rirakugenga. Mu buzima bwose ubwo ari bwo bwose ijambo ry'Imana hari ico ribivugaho. Kugeza muri kiroho, kugeza ukuze, kugeza ndahera ntaravuka. Ndahera ntaravuka. Uburyo hari igihe twavuze ngo umuco uzukura. Koko umuco urakura. Mama wenda buriya wavutse ryari ukureba imyaka nk'imyaka ufite? Sinzi niba ari ukubera uruzerero rwinshi n'ibihe biba abantu bagiye babamwo. Jewe nashaje vuba cyane kuruta abandi tungana. Ni mu kubona abandi tungana bakiri nk'abasore bagikomeye cyane. Ubu nje navutse ni kwa kundi ababyeyi batandikaga batamenyaga imyaka. Hari umubyeyi uzumbwira yuko ari muri 58 navutse. Ariko mama we yambwiraga ko ari muri 59. Icyatumaga mvuga ni muri 59. Yavuze yuko navutse baje kugurisha inki Bukavu. Twari dutuye ahantu hegereye Bukavu. Ngo baje kugurisha inki Bukavu basanga umwami Rudahigwa yapfuye w'u Rwanda. Isoko ntiyarema. Ukabonaga ayo mateka ni nk'ay'abakecuru baba bibuka ngo basiga navutse. Ngeze mu Rwanda mbaze bavuga ko ari muri 59. Umenya mu kwezi kwa 7 ngirango ni nabyo nzanandika nanje ni muri 59. Ariko muyombuza usa nuzi ibintu cyane avuga ko ari muri 58. Urumva ubwo ni kurya n'ubundi muri za 66 cyangwa n'itanu. Yego ubwo ni kurya n'ubundi ibintu uzi wacu umwana yavukaga n'umwaka akaba kiri uruhinja. Yego cyane. Urumva bifitanye isano. Yego dukomereze. Nari mvuze ngo ndabihera kure binajanye hamwe n'umuco wa gikristo n'umuco wa kinyamurenge. Mama yarambwiraga, data yapfuye kera nkiri umwana mutoya. Yarambwiraga barashingiwe. Ibo barashingiwe. Yatashe muri 57 nibwo yakoze ubukwe arashingirwa. Kambwira ngo papa yashingiranywe ikabutura igera haruguru y'amavi. Ikabutura n'amasogesi arenga mu mfundo. Ubwo uwo yari umusirimu w'igitangaza. Nakubwiye yuko sogokuru yitwa Shendo. Baravugaga ngo muzi ko mwene Shendo ngo yabaye umuzungu neza. Yashingiwe yambaye ikabutura n'isogesi ndende. Kandi iyo kabutura barambwira ngo bazaga kuyitira abandi ko baje gushingirwa nabo bavuye kure bagenda nk'umunsi wose kugira ngo nabo bazayishingirana. Uyu munsi rero ubwo ico gihe bo bambaraga iki nimba baje gutira ikabutura? Bambaraga imbega bakambara amarengeti. Urengeti neza kabwiriranwa kabuzongeza. Nuvuga ngo amarengeti yaje mbere y'amahuzu.
yaje mbere y'amahuzu ngira ngo yaje mbere y'amahuza yo kwambara yaje mbere bahariho amahuzu amashuka bitera bakayambara bayiteye bakayapfundika cyangwa uburengeti urubega cyane cyane zambaraga abana tana kabuturaga wambaye imbere kari akashuka bapfundika ugahagatira nubo ni wo mwenda nirwo rwa bita urubega nanje nararwambaye njewe nanambaye urugoro kubera sogokuru yari umusirimu cyane mu basaza ba kera ngira muza mwumva amateka yiwe yuko yibarije n'isanduka yatangiye kuribaza mama tarataha bazamuhamba ryiwe bazamuhamba kandi yapfuye afite imyaka 102 twanasomye disikuru umunsi apfa ariko nyine tumuhamba mu isanduka yari umusirimu yibariza isanduka ryiwe bazamu yari umusirimu rero icyo naringiye kuvuga yambaye n'urugoro ni nko kubona ngo wambitse abana bawe batoya amasaha kandi zaguze ibeyi rikomeye nararwambaye urugoro kabisa ariko nyine si umwana wese worwambaye uwo ni umwana w'umuntu w'umusirimu cyane yego nambaye n'urubega rero izo niyo myambaro bambaraga kera abashingiwe gaba igisirimu gitangiraga kuza abantu babaye abakirisitu batangiye kwemera arashingirwa yambaye ikabutura ntiwumva yego ni muri ibyo bintu nari ntangiriyeho wari uvuze ngo twabayeho gute twakuze gute mu bwana bwanyu mu bwana bwacu twagiye tuba ahantu hatandukanye abanyamurenge bamwe babaga uburyo babyitaga ngo ni ibupfurero kuko haba hagwiriye abapfurero benshi abandi bakavuga ngo mu rurambo habaga bashe za kaziba ukazusanga ko baragenda bakomoramwo n'imvugo zimwe z'abashe n'abatuye ibupfurero bakagenda bakoperaho imvugo z'igipfurero nko gufomora uza mwumva bafomora ngo iyi nzoga ngo si yamarwa si yamarongora icyo ni igipfurero amarwa ni intambara ni ukurwana amarongora ni ugutongana bakafomora gutyo kandi cari igipfurero si ikinyamurenge mbese n'amagambo y'amatirano y'abapfurero n'ubu hari abantu batoya batazi iryo jambo bavuga ko ari igipfurero bakama bagira ni ikinyamurenge wenda kindi cyangwa batarizi abantu baturaga mu babe hari ababembe bugatuma bavuga ngo babibubembe abandi ngo babibupfurero abandi ngo babibushe bugatuma muba ahantu hatandukanye uburyo twakuze rero turi abana mwakuraga abana ba kera nta bwenge bagiraga kuko barinjije cyane ntibana bahaga agaciro cyane ntimwanambaraga cyane mwajaga kwambara muhaye muba bakuru mukambara nyine ako kantu gusa twebwe twasanze kwambara impu bihunduye twigeze tubona ababyeyi bambaye impu ariko twabonye ingobyi bahekamwo abana impu z'intama neza akaba ariyo sume bahekamwo umwana uruhu rw'intama niyo yari isume bakarunyuka kurunyuka ni ukugira rworohe n'urw'inka bakarunyuka ugasanga rubaye ingobyi yo guhekamo umwana kuri izuba ryakaga ntirwongeraga ngo rwume rukomere oya rwabaga rworoshe hari uburyo barukoraga n'ubuhanga rukama ruba nk'umwenda kuko neza kurukoraho bakaruhekamo umwana tubona bakabaga nyine intama kurya ifite amaboko niyo bajishagaho ubwo urumva iyo abazungu bataza ntimwari kugera igihe mukora amahuzu mwenyine nimba bari bageze kuri urwo rugero birenze urugero urabona nk'impu z'inka barazinyukaga bakazikuramwo ibyo bita inkanda bakazambara bakayikenyera inkanda ni uruhu rw'inka ariko rworoshe bakaruhindura kuyihuzu yawe urumva aho naboneye rero inkanda zo nazibonye
abantu narazibonye tugakura gutyo turi abana twambara imbega ibirato twabyambaye turi bakuru amaguru yarasitaye inzara zirakuka mukiruka sasa uburyo mwakuraga habagaho imikino mukina y'abana hakaba imikino mukina muri abasore hakaba imikino ikinwa muri abana batoya hakaba ibiryo murya muri abana batoya hakaba ibiryo murya mumaze kuba abantu bakuru aho hakaba imirimo ukora uri umwana hakaba imirimo ukora umaze kuba uhaye ubyiruka hakaba imirimo mukora mumaze kuba abasore ibyo byose ni ibyarangaga umuco ni ibyarangaga umuco nzambwira abandi baje kumbaza ngo si iyo mico ngo hari aho bayigiraga hari aho nari ngiye kubaza ati se umwana yatangiraga kwigishwa kuba umugabo ryari burya rero imico yacu ya kinyamurenge twari duteye nk'abisirayeli uburyo twiga muri bibiliya abisirayeli ntibandikaga ibintu umuco wabo barawuhererekanyaga bakabibwira abana bakabibwira bagenzi babo ababyeyi bakabibwira abantu bakagenda bahererekanya amagambo mu buryo batayibagirwa natwe uburyo bwo kwiga ntitwagendaga twicare mu ishuri twige ariko uburyo babigishaga byasaga n'ishuri mu rugo iwanyu mbese ababyeyi haba mu rugo haba aho abantu bicaye ku gatorero agatorero kabagaho icyo gihe kera cyane nta bana bicaranaga n'abantu bakuru abana babaga ukwabo abantu bakuru bakaba ukwabo nta bagore bicaranaga n'abagabo ariko bikava mu kubahana mu buryo aho abagabo bicaye ntiwopfa kugenda uhicare bivuye mu ndangagaciro yo kubaha utapfa kuja mu bagabo ariko hamwe n'ibyo umwana w'ubwenge uhaye ugenda abyiruka bakemera akaza akicara iruhande rwa sekuru akumva n'ibyo bahe baganira tiyo tinyutse kugira icyo avuga cyari kizira kuvuga mu bantu bakuru ninde wotinyutse kuvuga mu bantu bakuru ngibyo ibyo twagiye bituzaniye ingaruka nini kugeza mu makanisa nta muntu wovuze ahari abantu bakuru ibyo bikera bikaba biriko birakwigisha kumva uburyo bavuga kumenya igihe wovugira kumenya kutopfa kuvuga utabwiwe ngo vuga reka mbahereze urugero rutoya muhita mwumvamo ntimuza mwumva umugabo witwa Karuciye w'abanyabyinshi wari uzi amagambo menshi y'imigani ikomeye tumufata nk'umufilozofe wacu hari umunyabyinshi wambwiye amateka yiwe arambwira ngo yigeze kwicara ahantu abagabo baca urubanza ngo arababwira ni mundeke nanje mvuge bati baramukambira baramucyaha bati reka nta soni zawe ngo umusaza umwe wari ubarimwo ngo arababwira ati yeme nimureka akana nakubwo gatinyutse kakavuga ngo kakabisaba nimureke kavuge bariko baca urubanza karavuga nako iyo bajaga guca urubanza bafataga inkoni bakaza bayikubita hasi n'uburakari n'amagambo akomeye n'amagambo mu buryo bagucira urubanza ugatinya kujurira barabivugaga ngo nugusaba revision ngo nuguhambira ugatinya no guhambira ngo uzaje kuburanira ahandi kubera ukuntu amagambo bakubwiye akomeye bakwiyaniza bakwereka bakaza baruha bakayigutunga bakayigukubitaho ukamutinya no kuzongera kuzaje kuburanira ahandi nako karahegereye gakakana buriya gira irindi zina ryiwe bwite ritari rya Karuciye none haravuga ngo avuge ngo umugabo umwe yamavuga ngo Kararuciye ni ukuri bemera kwa kundi kavuze
baravuga kararuciye ni ukuri, niho iryo zina ryavuye. bahita bamwita kararuciye. Ni uburyo abana bigaga kubaha, kwicarana n'ababyeyi, kwicarana n'abantu bakuru batuje, bategereje gusa ko bamutuma. Umwana uhawe usa n'uwenda kubyiruka, bakamuhereza inkono ngo genda uje kuntekerera, akaja gushiraho igishirira mu nzu, akava iyo abagabo bari akajana inkono mu nzu agashiraho igishirira. Benshi ugatuma nawe yiga atumuraho, ariko mu buryo atotinyuka ngo hazogira umuntu umubona ko yanyoye itabi. Uzi yuko amaze kubyiruka, amaze kuba bakuru, bafataga akabindi k'inzoga akagenda akaja gusaba ngo yaje gusaba nawe azanywa itabi. Mwumve kubaha kwabaga. Aje gusaba abasaza bazamwemereye itabi kibaho. Ibi byo guforoda ni n'amabandi yabikoze. Ibi muzaza mubona abaforoda banywa amatabi uku, biriya kera kwari uguta umuco, tayari byari byabaye guca umuco. Reka tubisubiremo kugira ngo mbese umwana yajaga gusabisha uburenganzira bwo kuzemererwa kunywa itabi. Kuko kunywa itabi ryanywaga abagabo. Nta mwana wotinyutse kunywa itabi mu bantu, bakabimuhera uburenganzira nyine akanywa itabi. Uwo mwana bahaye akura. Sasa imirimo y'uwo mwana yakoraga aho bicaye kwari ugutuma, genda utuzanira iki, genda uzana iki. Kandi ahandi bicaye kwari ugutumirwa ko baje kurya. Urumva, niwe batuma n'ubundi wa mwana. Umwana akava mu rugo akaza akababwira ngo muje mu nzu barabashaka. Nta wovuze ngo uje kurya. Iyo ni imvugo nyandagazi. Niba ari umuntu mukuru, umugore uje gutumira abagabo, yaravugaga ngo muje mu nzu gufungura, cyangwa ngo barabashaka mu nzu, bakamenya ko ari ukurya. Kandi bamutumiraga gutyo bacyaritse. Banarikaga mu nkono zibumba. Kandi kwarika mu nkono y'ibumba kugira ngo amazi ashashe kisaha yose. Sasa mu kinyabufura cyari kiziro nibakubwira ngo uhita uhagurukiraho. Oya, kwari ukuraza. Yashika. Urumva bamubwiye, bamuteguje mbere nawe ngo agire igihe cyo gutinda, agire n'igihe aze bahurira. Akaba yacumbye. Ariko no gucumba umutsima byaje nyuma, kurya imitsima yaje nyuma. Ariko ibiryo baryaga basogokuru yari imyumbati, byari ibishimbo, yari amateke. Kandi hariho amata, ariko nta mfura yasomeraga, cyari kiziro. Habe n'ubu bakarya imyumbati, habe n'ubu bariya ziriya mfura z'Ibugande mubona babahima batunze. Usomeye warababwiye ngo uri umututsi ntibokwemera. Ntibazi ko ari umututsi wosomera, nta mfura isomera. Barazaga bakarumanga ibishimbo n'imyumbati, uko ateretse inkongoro yuzuye amata, akarumanga cyari ikibazo. Yarangiza akagotomera amata. Kandi ibyo nibyo bijanye n'ubuzima bw'imirire. Uzi ko gusomera ubuzima bwiza butabyemera. Abizi ibintu bijanye na nutrition ntibibyemera. None wumva ubwo bwenge aho basogokuru bari barabukuye. Imana yaturemanye ubwenge bukomeye, nitwe tugenda tubwanduza kubera ibyaha, kubera kubesha, kubera kwiba, kubera kwica gahunda, kubera gusuzugura, kutubaha. Biriya bigenda bigabanya habe n'ubuzima bwacu bwo kubaho. Nuko mutangiye gukura rero, mutangiye gukura. Aho ngaho yaradusobanuriye wenda buryo abana bigishwaga b'abahungu kuba umugabo, nico narimbajije. Umva n'abakobwa babaga bari kumwe na ba nyina. Abakobwa babaga bari kumwe na ba nyina. Reka mbanze mvuga uruhande rw'abahungu. Kugeza ubwo abana ba kera batari twebwe igihe cyacu bajaga kuragira inyana igihe cy'intare. Ibi byose bijana, ibi mpaye mbabwira byose bijana n'umuco wo kwirwanaho, wo kwigira. Ibi byose bashakaga
ngo wigire uba umugabo mana yake wubahwe. Biriya muza mwumva mu Rwanda bavuga umuco wo kwigira, uriya ni umuco mwiza birenze urugero. Basogokuru ibyo bashakaga kukugira kwari ukugira ngo uzigire, bazakugira umugabo. Sasa tukaragira inyana, tukagezaho tuva mu nyana, tukagezaho igihe cyo kwahura inka cyangwa cyo kuragira. Ariko ubwungeri bwose bwakorwaga n'abagabo, kuko kuragira bahanganaga n'inyamaswa. Ariko igihe cyacu nta nyamaswa zari zigihari z'inkazi, twararagiraga bene yimwe wenda ese kurira gucura inyana bena wenda mumaze kuba abasore baragira. Twasanze abagabo bakuru batakiragira, ariko kuragira kwari ukw'abagabo bakuru, kuko bahanganaga n'inyamaswa barinda intare. Niyo basuhuraga kwari ukugera aho bageze bakama bubaka urugo, babaga bafite icumu n'umuhoro, nta mipanga bagiraga, ni umuhoro wa wundi ugondamye kandi ubutyaye. Bakoreshaga igihe nibo bayikoreraga. Hari abacuraga cyane cyane ababembe n'abapfurero, nibo bacuraga. Kandi nabo ureba ubwenge abanyafurika bagiraga, bacuraga babikuye mu mabuye, si mu byuma. Ibyuma byaje aho abazungu baziye, ariko hari amabuye yacurwagamwo amacumu n'imihoro. Urumva, bakajya kugura umuhoro, bakagura icumu n'inkwebo yari yo kwitwaza. Icumu ryari iryo kwitwaza kagacumu kakabone, ariko ikijabo, uzi ikijabo mbese icumu rinini ryari iryo, yari intwaro n'inkoni. Urumva, n'inkoni, kuvuga ngo inkoni y'umunyamurenge ni ukuyikubita n'inyamaswa ikagwaho. Bari abantu b'imbaraga, bagira umutima wo kutagira ubwoba. Akakora nyine defense, barabimwigishaga. Kuko mbere yo kugera naho nsubira inyuma gatoya, iyo bavuga ngo bagiye mu bigishiro, hari amasomo bigiragayo. Buri iki gishiro si ugutsinda? Oya, ibigishiro yego abatsinda babyito ni iki gishiro, ariko nyine ni iki gishiro. Niyo mpamvu babivuga batsinda n'amasuhuriro. Iyo bajaga mu masuhuriro, iriya si ugusuhura inka gusa ngo bajyanye inka mu masuhuriro, hari amasomo bigiragayo. Iyo bageragayo, abana b'abasore bagiyeyo, abasaza babigishaga, niho babigishiraga kuvuga, bakabigisha kuvuga, bakabigisha dore abantu baza bavuga gutya, uzubwira umuntu mukuru gutya, hari amagambo utakwiriye kumbwira, hari amagambo ukwiriye kuvuga ariko ukagira uko uyavuga. Ntiwohambwira umusaza ngo yewe hoya, ntibibaho. Kaba basore irimo kumva batinyuka, ureke n'umusaza umupasiteri w'umwungeri we akamubwira ngo uyu ni umujama wanje. Ni ishano, ni igitangaza, ni uguhumirwa. Hari amagambo tibigishijwe kuvuga. Aho bahigiraga kuvuga, bakahigira gufomora. Na burya bafomora mu manza, hari abana b'abasore bagombaga kuba aho. N'inzoga, za nzoga bavuga zitatu zo gusaba, hari inzoga y'ubugera. Ubugera ni abasore. Sasa bakicara kugira baze bumva ibyo abandi bavuga. Nari mvuze hariya mu bigishiro bajaga, bakabigisha uburyo baja ku rugamba. Uburyo baja ku rugamba gute? Bigaga gukinga inkoni. Abantu babiri cyangwa batatu bakaguhurizaho inkoni zose ukazikinga. Ubwo babaye bakwigisha uburyo uzahura n'abanzi uri umwe, ariko ukirwanaho. Ntiwumva ko baheba kwigisha ibintu by'ubutwari? Kwigira, ese ubutwari burigwa. Kwigira, kurigwa.
uburyo uzirwanaho. Mbese ubuzima bw'abanyamurenge bamye babaho ubuzima bwabo, ntimugire ngo twirwaneho ibaye none. Oya, bamye babaho mu buzima bwo kwirwanaho. Sasa bakakwigisha uburyo uzirwanaho. Manake baba kwigisha gukinga. Aho hari nabo bama batera gutya icumu cyangwa inkoni, ukayikubita ukayikinga n'igihe wahuye n'abanzi bagutera, mu buryo uzarwana utagira ubwoba. Uzi ko barwanyaga intare, akama asanga intare gutya akanuye, akama ayisanga, kandi intare ntiyofata umuntu wawe uyireba gutya. Intare ifata umuntu wagize ubwoba, mbese ubwoba, wahindukira ushaka ikabira gufata. Ariko intare kirazira ntiyo gufata mutumbiranye gutya. Basogokuru kubera umutima bagiraga no kuba intwari, akama agenda asanga intare, ahaye ayituka, ahaye ayituka ayibwira amagambo, intare igahunga, akicara ku nka, akagira ibicaniro, akama agira amakombe, akazengurutsa inka aho zibyagiye, kugira ngo imwe idatanyuka kuri zo ngo intare yifate. Ibyo ni byo bigishwaga iriya. Bakigishwa gusimba. Habaga ibintu bita urukaramenda. Bashingaga ibiti bibiri, bagashiraho umugozi, bakawusimba gutya gusa, ukagira ngo umwana w'umusore afite amababa, yahagera agasimba ahantu hamusumba, akasimba n'amaguru gutya, bakamushimira. Hakagira ubwo bagira harehare, usimbisha igiti. Timuza mubibona kuri televiziyo biriya abazungu bakora, nawe wazanaga igiti. Wari umuco wacu batwaye. Wari umuco wacu. Iriya ni imico yacu ya Kinyamurenge. Wahagera ukagishinga, amazi ukaguruka, kandi ukagisiga. Ugasiga cya giti. Ugasiga cya giti ugeze iriya mu kirere. Abazungu bo basasa n'ibintu badakomereka, ariko twebwe hari ku musozi gusa, kagisiga kikaguyi, bakasimba. Hari uburyo bakinaga umukino w'abasore w'amahinda n'urukaramenda. Urukaramenda ni ikintu bagiraga curuziga, mukagihambira kigakomera. Bamara uhagaze nkiriya, undi ahagaze hano, bakagitera kikaza geciruka, nawe ukaba ufite umugozi nk'uyu mugozi nk'iyi migozi mufite, ukawuhambira ku mutwe umwe, ukawuhambiraho igice c'igiti kingana gutya, no ku wundi mutwe. Rwa rukaramenda kurya ruje, ukarukubitamwo wa mugozi, rukarufata, rukarutsinda. Cyangwa waba warukubisemwo nabi, rukama rugenda, wa mugozi ukavamwo, bakavuga ngo rurambuye, bugatuma uko uba wacisha. Ariko iyo ubutsinzwe, ariko iyo ukubisemwo wa mugozi rukawufata, rwa rukaramenda rwazaga rwamara ukabura mutsinzi. Iyo ni imikino yakinaga abantu b'abasore. Ibyo wavuze imikino twagiye tubona. Ndetse tugeraho tutarabona amagare, tutarabona amakinga, tutarabona imodokari, tutangira gukora imodokari twenyine. Mukagenda mugaca imigano, imigano ibiri, mukayitobora, mukayishiramwo ibiti, ibiti hano gihurukira, ukagihambira kugira ngo kitaza gutandukana. Naha handi igiti cyahurukiye ukagihambira, wamara ugaheka abantu babiri, ukagira ahantu bashira amaguru naho bicara, nawe uhaye ukaza ukaja hariya imbere, naho uba wahashize ikindi, mukama muja mwirango ry'umusozi, hamaze ukawuzitura. Umwana ufite ubwoba, wamugana ukamumuterera akagwa nk'hariya agakomereka cyangwa akavunika. Mwebwe mukama mufata, mukama muguruka kuva mu irango ry'umusozi neza kikabitsa hasi.
urumva mugasa mukacikorera kakizamura umusozi mugasubirayo mukirirwa iyo bazaga bituma mwaratangiye kugurirwa utubutura akabutura kakama gacika kakirigashi bugatuma kugira ngo babahane bakama bagatobora bakahadoda ukaza wicara uticariye akabutura ukicarira umubiri gusa. Iyo ni imikino nabonye abantu bakinnye bagakora imiduga ikabajyana ikindi abana bakoze. Ejo bundi nabonye kuri televiziyo babikora mukajya mu mashyamba ibintu byitwa imyivugumika kwivugumika barayihinduye abazungu bayikorera ibindi noneho byagiye bikura mukabikoresha uburyo bw'ubuhanga mukareba umugozi ufashe cyane mukabanza mukawufata mukurura mukumva gukomeye ufashe muri nka babiri mukabona ntucitse mwabona ntucitse mukawutema mwamara mugatemura ahantu mukama muwujyana ka metero 20 mwawugeze iriya kandi uko ufashe ku giti kiri hano mukawujyana giriya muri babiri kugira ngo uzane imbaraga mwawugeze iriya umwaka usigara nawe ufashe amaze ukamugurukana ukamurenza cya giti wavuye gahura cyafite imbaraga ukagenda ukajiriye ukagera iriya ukagaruka kabiri bamwe bagiye babivunikiramo kubera guswa nyine bwo kudasobanukirwa. Iyo ni imikino nabonye abazungu bagiye babikora mu buryo bundi busha kugira ngo kugeza ubwo mwabonaga ngo mwavumbuye ibindi bikomeye abana babangutse nanje nari mbangutse cyane mwagenda iriya wakugeza iriya ukagusiga ku giti ukasiga ufashe cya giti ukarekura wa mugozi ahantu utokururuka ahantu utokuyururutsa ukareba bamara bakawuhambiriraho ikindi giti bakawujyana iriya bakawohereza wonyine za mbaraga wazanye wa cya giti nawe ugasura ukawufata wagera iriya wagira amahirwe ukawusingira ukawufata ukakugarura utakugaruye borinda kuja kuvuga imuhira bakaza cya giti ndagiro bogisinda cyangwa bagakora urwego uzururukiraho byabaga ari ibintu bifite hatari cyane aho tugezaho tubigira gutyo ugasanga nkaho igiti cyaguye hagasigara ikirimbo mukakora amarushanwa ukamugenda kuri wa mugozi harya ukunyuje kuri cya kirimbo ukamuhahagarara ukagusiga ukagenda ugasubira wagaruka ukawufata ukawujyana kaburatsinze. Yari imikino igoye cyane ahubwo n'indi mikino twakoze iyo amarushanwa kwiruka tukiruka bene kwa kundi ko gusiganwa ukiruka bene kwa kundi ni ukuri iyo tugira nk'ibintu by'iterambere by'ico gihe hovuyemo abantu bacu bajyana ibikombe by'isi mu buryo umwana yirukaga ugatangara kandi nyine bikavamwo kudahumagira indi mikino mwakinaga niyo gukandana ni ukuvunana mugakandana ngakanda gutya nawe umfata gutya ngafata gutya kugeza ubwo ngufata ngo nkaguhotora kuguhotora sasa iyoroshe ni ukugira gutya nkaba ndakunesheje kandi iyo umuntu yamaze kugira gutya kugira ngo ugarure ukuboko habe nanje umusaza kungarurana gutya tugira ubuzokorohe nabaga kaba ndagutsinze cyangwa gukandana bikavamwo bigatuma dukomera bakomera
gukandana mugakandana kugeza ubwo ugira gutya ukamuvuna nyine ukagira gutya ukemera uratsinzwe ariko hari uwo wohereza ukuboko gutya akananirwa guhinika igikonjo gutya iyo ni imikino ari imyitozo n'ubundi yo gukomeza abasore mwakinaga mukaja n'ama ekipe n'abapfurero ariko abana b'abanyamurenge bakabanesha n'umwana ungana gutya ufite umubiri nk'uyu wanje wa gahona ugasanga umwana w'umupfurero bakandanye aramuvunye ugatangara bene wa undi ufite ukuboko kungana abana bacu bagiraga akaryo undi mukino twagiraga n'uwo gukirana muza mubona biriya abazungu bakora buriya ni umuco wacu kandi twakagombye kubikora n'ubu noneho tukabona n'ibyo byiza ibyabo kuko rero biriya twarakiranaga tugakirana tukaja mu ma ekipe yo gukirana habe n'abakuru bacu bakuru bakwiriye nko kutubyara iyo ni imikino bakini none ibyo bintu birashobora kugaruka cyangwa byarakendereye byogaruka tubyigishije byogaruka n'umuco dukwiriye kwigisha none gukirana birangamiye iki ku bukirisitu ko muri mukuja ubwo kureba imipira mwaroha mugatongana mwaroha mukanywerayo n'inzoga mwitwa umuraba kirisitu bakarwana mwe mupfa ekipe utazi uzarinda upfuta nabonye mutanaga none tukaja gukirana uwo wari umukino ukomeye cyane bantu babiri hari imitego yari itandukanye umutego wa rugondi ihene umutego kumukubita jido umuntu akama yigeze iriya umwana w'umupfurero ukamutsinda kandi wareba umwana utsinze umupfurero uresha gutya ugatangara uko ari nk'igihe mwashoboraga kuja gukina gutyo mugahangana ari ama ekipa abiri atandukanye y'abapfurero n'abanyamurenge mukabatsinda 100% mukabatsinda byaruha bikaviramwo intambara mukarwana muba mwanagiye mwahishe n'udukoni ati bari abana b'abanyabyinshi nibatutsinda turabasinzira boja no kudukubita mwamufite n'udukoni two kurwana ariko bitagira umujinya bitagira uburakari bitagira inzigo nta bundi bugome ejo mwamara kurwana mukama musezerana ngo tuzongera guhura ryari n'umuco nyine bidafite uburakari bidafite inzigo bidafite inzika ni ibintu bisanzwe yego noneho ku gitsina gore byagendaga gute bo kugira ngo umwana w'umukobwa atangire gutozwa kuba umugore cyangwa se umumama w'indangagaciro burya mu Rwanda niho twagiye tumenyera cyane ayo mazina ariko basogokuru n'abadata bo barayakurikizaga bakavuga ngo umwangavu je navuye muri Kongo nzi ngo umwangavu n'umuhungu wese ni umwangavu ariko umwangavu n'umukobwa ingimbi n'umuhungu umwana w'umukobwa bama yapfaga kuvuka n'imikino yiwe ngihereye mu bwana hari imikino nasize yabayeho ikomeye birenze urugero yo gutunga inka burya abanebwe ntaho badakenera uzi ko mwatungaga inka z'ibiti ugasanga umwe ni umukene kamanza nkaguhaka nguze undagirire kandi nawe ufite amaboko wotunga izawe ariko ukamusanga njewe ntunze nyinshi we utunze nke biriya bintu hari cyo byahanuraga cyane byahanuraga kuba umukozi niyo muri abana muhaye mwimba utuntu hakama hagira umwana umwe witokeza ngo ye wimze nabi ngo we wicara akaza akabwira ababandi ngo ni mwimba ahangaha mwimze kera kurya n'ubuyobozi birya byahanuraga ubuyobozi bukurimwo twakagombye sasa gutozwa dushingiye ku mirimo dukora turi abana mukamenya impano ziturimwo burya impano wawe urera umwana neza uhita umenya impano imurimo ukayimukurizamo no kwiga umwigishije umuhereye muri babandi ukabona umwana ugenda upanga abandi ni ukuri urya mwana ni umuyobozi umuhaye kwiga ibintu by'ubuyobozi
kuko ari impano ye yorushaho kubimenya cyane. Sasa tugatunga inka, hamaze hagira ukuvunira ihembe ry'inka, iyo ntambara ntikirwe, kandi ukamubona n'inka bwite. ubwo ni inka z'ibiti zabaga ziteze nk'inka, ziteze nk'inka zimwe, mukagira uduhembe tworoshe ukayitegesha uko ushaka. kandi naho abana b'abakobwa bakama kera bimba utwobo bagacumba imyanda yabo bakababona yiryo, bagacumbisha inkari zabo, kandi bavuga barye bagakoza mu kanwa. Rwose bakumva kera umwana w'umukobwa bikaba binabujijwe gusanga umwana uhaye ukora bya bindi ngo uhite umukubita ngo uyu mwana ni ikigoryi, ngo uyu mwana ni gito, ngo nta bwenge azagira. Oya, umubyeyi mwiza kurera neza wakagombye kumubwira ngo uzi yuko uyu mwana azavamo umugore mwiza, azavamo umukobwa w'igitanga, uzi gucumbama. Ati nzi gucumba, tubona ko nacumbye, akumva ko yakoze ikintu cyiza. wamara gukamwigisha ukamubwira ngo si ibibazo abacumba, dore ibi bizagutera ubucafu, tubona ko ufite ubucafu ku ntoki, agakunda akabimenya. Sasa ariko iyo umukubise abona ko umubujije uburenganzira bwe, urumva, abona ko umubujije uburenganzira bwe, abona ko umubujije icyo yari gukora cyiza. Bikaviramo n'ikintu cy'ababyeyi nyine tutari tuzi kurera neza. Abana b'abakobwa barwanaga baheka abana, akera karaba umubyeyi. Umugore umwe ngo yaje guhinga, aha yahinga iruhande rw'uruzi, asigira umwana wiwe undi, atuguma ureba umwana, noneho asanga umwana yarize, wa wundi yihugiye kuwiwe, niba ari igiti, niba ari imbwerere y'igitoki, niba ari akandi kantu yari yagize, yihugiye ku mwana wiwe, niwe yahugiyeho. Ari bizi n'umwana we, aho kugira ngo azamubwire ati yewe uyu wawe si umwana, dore umwana bwite ugomba kureba n'uyu, ariko n'uyu mufate neza. Yamaza kubera uburakari, asanze umwana yarize, niba yari yiyanduje n'imyanda ntiyigeze amureba, yamafata wa mwana uwo w'igipupe ngari cyo tuvuga, yamamujugunya mu ruzi. Nta soni, unaniwe kureba umwana kurarangazwa n'iki. Amaze umwana arababara, umwana wanje kwera bamutaye mu ruzi. Nyina ngo yerekereye, wa undi nawe yamafata, wa undi nawe amutaye mu ruzi. Yumvisega ikintu kiridumbuye mu ruzi, arahindukiye, abona wa mwana arirutsa, aje yiruka, abona akana kararerembye mu ruzi, arirutse yarwidumbuyemo, umwana aramufasha. None se ugira ngo uwo mwana ugira ngo yari yakoze nabi, uwakoze amakosa akomeye nyina, utaramubwiye ati uyu mwana wawe nawe ni umwana, ariko we ntazarira, umuryamisha iwe ntahikura, ubanza urebe uyurira. Rero bigaga gucumba, bakiga guheka, bakiga gukenyera, kwambara, bagira isoni, bakiga kuboha, bakiga gutegura ingeregeri. Naho umwana w'umuhungu yigaga gutunga inka. Ingeregeri ubwo kuba atabyumva ni ingeregeri, ni ibyatsi nibyo basasaga, bajaga kubyahira. Iyo bajaga kwahira bakajana n'abantu bakuru, bakajana n'abagore bahiraga, bajanaga n'abakobwa batoya. Hari n'imigenzo babigishirizaga iyo ntovugira aha ngaha, bakayibigishiriza iyo ngiyo, bakazana bwa bwatsi, ni ubwatsi nyine bwitwa ingeregeri, ariko bakayisasa, bakamenya kuyitegura. Hari abantu b'abahanga bari bazi gutegura, bakayigisha n'abandi uburyo bategura. Ikirambo ugasanga giteguyemo ingeregeri,
bakarinda abana ngo badasiriba. Gusiriba murabizi, gusiriba kwari kwicara muri bya byatsi. Urabona ibyatsi nyine babyicaramo ugatuma bigira desordre bakabisasura. Umugore akagaruka akabitegura neza. Umwana w'umukobwa nawe icyo yigaga ni ugutegura, ni ugucumba, ni ukukera ibintu nyine bijyanye n'imirimo y'abagore. Nibyo yakuraga aha yakora. Murakoze cyane, reka twihute. Aya mateka murumva ko aryoshye, abantu mudukurikiye. Ibi bintu ni byiza, ibi ngibi ni ibyo kwigisha urubyiruko no kwibutsa n'ubundi abakuze batakibikora, batakibyibuka. Ni uburyo bwo kugira ngo twibukanye. Twifuzaga ko utubwire ku mateka n'ubundi twihutishije buke amateka y'Abanyamurenge, uko byabaga bimeze n'impamvu Abanyamurenge uyu munsi batuye mu mahanga batari iwabo, kugira ngo ugende ubidukoreraho bukeya. Ntitwobirangiza byose, ariko ni ukutubwira samari mu ncamake. N'ubundi iyi ni incamake. Nk'ibyo mwavugaga uburyo twakuze, hari ibyo twaryaga, hari ibyo tutaryaga. Abana b'Abanyamurenge, aba bapfu rero nubwo dukinana baryaga inyoni, bakarya amahanzi, bakarya utundi dukoko, ariko nta mwana w'Umunyamurenge wobiriye. Yari azi kwataha akajya kurya mu rugo. Ntibyorangira, iyi ni samari. Ariko Abanyamurenge bagize amateka akomeye, twakorewe amateka mabi kandi akomeye. Uhereye ku bazungu, uburyo twumva n'ibyo natwe twabonye. Murebe nk'iyi myaka ngo navutse turi mu bibazo kugeza n'uyu munsi. Nza nibuka duhunga, nari umwana mutoya cyane, duhunga intambara ya Murere. Kandi mukuri biriya byose ni akarengane twamye dutangira kugirirwa. Kubera amateka yacu yuko batayanditse, biri mu gutuma umuntu ushaka inyungu ziwe akayagoreka. Yayagoreka abandi bakayemera, bamuyoboka bakayemera kuko niyo yanditse. Ariko mukuri tuza twumva ngo habe n'igihe cy'abazungu twari dufite abami. Bamwe bakavuga twari dufite abami 3, ariko uzwi neza udashidikanywa ni Kayira Sagitwa, umusinzira nyine wo mu nzu y'Abayira. Bavuga we yari umwami, yaranahetswe. Ariko bakavuga yuko hari abandi bami ba Budurege, ba Gahutu. Amateka bamwe bavuga yuko abo nabo babaye abami b'Abanyamurenge, ariko kubera kwangwa no gushaka gukomera. Burya mubona ibi twazize nuko abantu batazabaha ibintu agaciro. Twebwe twazize kugukunda igihugu cyacu, kuko ni ukuri twazize kugukunda igihugu cyacu. Habe n'abazungu, abasogokuru b'Abanyamurenge ntibabemereraga ngo bapfe gukora ibintu uko bashaka. Nibo bahagararaga ku gihugu cya Kongo, nibo bakundaga Kongo kuruta abanyamahanga bandi, ariya moko yandi y'Abakongomani. Nk'Ababembe twabanye, mbese ni resistance twakoraga muri kiriya gihugu. Ariko abapfu rero n'Ababembe n'Abashe n'Abanyintu n'Abarega bakarekura, bagahunga, mbese bakabagahunga, ntibemere kurwanirira igihugu cyabo. Ariko twebwe kubera resistance n'ubwenge Imana yari yarahaye basogokuru, abazungu bakabatureba bakavuga bati aba bantu ntibazayoborwa, ntitubashobora. Ugatuma biriya ni nk'ibihano twagiye duhabwa kubera gukunda igihugu cyacu no gukora resistance mu bintu dushaka gukorerwa, tukaresista. Nza numva bavuga ngo igihe Ababirigi bageze mu Rwanda, ngo bageze ku mwami Rudahigwa, ngo bamurebye babona uburyo yubatse ubwami, babona uburyo afite abiru, babona uburyo afite ingabo, uburyo zipanze zubatse, ngo batuma mu Bubirigi ngo twahasanze Ababirigi birabura.
urumva twahasanze ababirigi birabura sasa na basogokuru mu mitwe bari abazungu ntiwopfa kumukoresha ibintu adashaka nza numva nsubiye inyuma gatoya nza numva bavuga ngo igihe kimwe igihe abatutsi bameneshejwe mu Rwanda igihe cya bamudandi ngo agere inganje amenya ko hariho abanyamurenge kandi bavugwa ko ari abatutsi ngo abwira abasirikare ariko ko ari ugushaka kubapima koko ngo abimenye ngo aramubwira ngo nimugende mubwire n'abagabo bari batuye inganje mugende mumuzane hano kandi yari yubashwe yari atinywe niwe musirikare wari uhari aragenda aramubwira ati sawa ndaje ubwo babwira mudandi cyangwa mudandi atuma abasirikare babwire shefu yego ngo ashiki ati sawa ndaje aja mu nzu gutekera itabi k'iminota 30 kandi atumiwe n'umusirikare utinywe w'igitangazo urwanya Kongo burya bariko barwanya Kongo ngo nibafata nabo bazasubireyo babafashe kurwanya u Rwanda ico gihe ca mudandi atumye intumwa ya kabiri ati ndaje tirekagira mbanze nkarabi gukaraba intoki barakarabaga basogokuru agakaraba kugeza ubwo agira no bakikora no mu mihogo nkayo yari brosada akikora mu mihogo akikokomora kindi minota 30 intumwa gatatira garuka ihurira na rukwaje gwashiki tikwera uyu n'umututsi bwite mudandi amenyaga yuko umufurero cyangwa umubembe ni ubwira akamahaguruka agatana ibyo yari afite aho akagenda ariko umuntu wacu no kubanza akamenya icyo atumiriwe bari abantu bafite ubuyobozi mu mitwe yabo icyongeyeho sasa muri icyo gihe bagenda barenganywa butuma icyo gihe muzamwumva cy'intambara ya Mureri mukuri nuko ibintu byacu bitandikwa iyi ni jenoside twakorewe 100% yujuje ibyangombwa byose kandi duhora duherera mu ruhande rwa leta nubu harabibesha se kwa gukunda igihugu kugenda kwisubiramwe ariko nubu kuriya abantu benshi bibesha ngo bari mu ruhande rwa leta bagatekereza ko twirwaneho ariyo itari mu ruhande rwa leta mu yandi magambo kuriya twirwaneho twebwe batwirwaneho nitwe turi mu ruhande rwa leta kuko tutabesha leta turi mu kubabwira ngo mwebwe nimureke kwica abaturage mureke gufatikanya n'abanzi bica abaturage cyangwa abantu bigumuye bica abaturage twebwe twirwaneho turamira ubuzima bw'abaturage turamira ubuzima bw'abapfurero n'ababembe n'abashi n'abanyi n'abanyamurenge niyishigikiye leta yuko yishakira amahoro yuko yishakira ibyiza irinda abaturage ikarinda n'umutungo w'abaturage naho abantu bifatikanije na bamaye nibo ahubwo banga leta muri makeyi bese barayibesha twebwe kirazira ntitubesha leta yacu tuyibwira ukuri ngo nirinde ibintu by'abaturage irinde n'abaturage rero buriya twirwaneho niyishigikiye leta mu yandi magambo ibwira leta ibintu by'ukuri ariko kuko itumva ukuri dufite leta itumva ukuri igaherera mu ruhande rw'abayibesha ikindi muzamwumva igihe cya Mureri nicyo cyama cyari gihari kinini n'abantu bacu habayeho igihe bagenda bavuga buri rugo rutanga umuntu baja muri Mureri buriya abanyamurenge bagiye muri Murere barayikozemwo cyane ngo bagereyo ziriya nzangano nyine kubera ubutunzi twari dufite bw'inka bahindura gahunda
basa nk'aho ari twebwe bagiye kurya ibintu byacu. Haza leta irwanya ya Murere kurya ihayitangira kurya ibintu byacu, barahindukira abantu bacu biyunga na leta. Kuko icyama cya Murere cyari ko kirwanya leta. Niyi bavuga mayi n'ibikomoka kuri ibyo ngibyo, bigeze mu banyekongo hariya bakababwira ngo Murere agira amazi y'umuti. Urumva ngo agira amazi y'umuti, ngo iyo bakurashe ngo ntuzupfa, butuma abanyamahanga kurya babeshwa. Abapfurero n'ababembe baritabira cyane, bakarisha kwirasaga imiti, bakisukira ayo mazi ngo mayi ya Murere, amazi ya Murere. Urumva n'iri zina rya mayi naho rikomoka, niryo rigenda rikura rigera hahaba amayi. Ni mayi ya Murere n'ubu igihaye igenda. Ya Murere yatangiye yo kwica abanyamurenge. Noneho kubera yuko cyari icyama cyari ko kirwanya leta yari iriho icyo gihe, abantu bose abaricyo bajamo. Nyuma haza leta nyine irakirwanya. Noneho ngo ikirwanye, ba Murere barahindukira kandi turi kumwe, batangira kwica abantu bacu, batangira kunyaga abantu bacu, batangira kubica, turahunga. Hari aho wari uvuze mbere, uvuze ngo Mudandi ngo ahageze igihe cya Murere. Mudandi we yarinde ahageze gute? Yahunze ava mu Rwanda muri 1959. Bacikana n'abantu bari abasirikare kandi bakomeye. Icyo gihe bari bifatikanije barwanya leta yari ihari ya Kongo, muri Kongo, kugira ngo nibatsinda bazabafashe kuja gutera mu Rwanda, kuja gutera u Rwanda. Ni ukuvuga ngo Mudandi yakoranaga na Murere cyangwa byari ibyama bibiri bitandukanye? Byari ibyama bibiri bitandukanye, ariko bahageze basa nkaho bifatikanije ngo barwanye leta. Baratsindwa, butuma bahunga baragenda. Bagiye natwe kera Murere yaduhindutse, butuma abantu bacu bava muri Murere, batangiraga kunyaga inka zacu no kwica abantu. Nico gihe muza mwumva bisha abantu bo ku Gatongo, bene kuko kuza bagatsemba umuhana abagore n'abana n'abagabo n'abasaza n'abakecuru. Murere yica abantu bo ku Gatongo, harokotse abantu bakeya. Abo ni abantu bamwe batsembwe icyo gihe. Hatsembwa abandi bantu bari batuye kuri Kirumba, bagwiriyemwo umurara w'Abasama. Baratsembwa kuri Kirumba, abantu barahunga, batangira kugenda bicamwa abashefu. Nico gihe muza mwumva hapfuye Bamparirwa, nico gihe hapfuye ba Mushishi, nico gihe hapfuye. Ariko ubwo ababembe bamwe muturanye n'abapfurero muturanye bari baragize ubwira, bakibaburira bati yeme Murere iraturuka hamuhungi. Babona habaye intambara ikomeye yo gutsemba abantu burundu. Bamwe bahungira Ibaraka, abandi bahungira Ibupfure, abanyamurenge. Ho plato yamivamwe abantu burundu, ariko yabaye iminsi mikeya. Abantu baravuga ngo batangire kongera kuzamuka. Abantu rero bishwa na bwaki, inka zaranyazwe, nta mata, barwara malariya, ubuganga burabica, abantu barapfa. Hakaba inzu zimwe, inzu irimo abantu 10, hakarokoka nk'umuntu umwe, abandi bose barishwe n'ubuganga, abandi barishwe na bwaki. Baravuga bati abantu bagiye gushira. Havamwe abantu bavuga ngo reka dusubire ruguru uko biri kose. Havamwe abantu bamuhindanyi, bagakingiye, baragenda babwira leta bati twebwe nimuduhereze imbundi turwanye Murere. Abanyamurenge turwanye Murere, twongere tuzana amahoro muri kariya karere.
bama batangira kuzamuka. Abantu baratangira barazamuka, bahera za Bibogobogo, bahera bazamuka za Murenge, barenga batangira kurwanya Mureri. Murere icyo gihega ya mihana yose abanyamurenge bari baratuyemo yarigabijwe na ba Murere, ariyo batuyemo. Murere ariyikontorolaho plato. Bama batangira barazamuka, batangira kurwanya Murere. Nicyo gihe bakoze abagiriye, bakabatereninga iminsi mikeya gusa. Leta mbese leta itereninga abagiriye, ibahereza intwaro. Leta ibahereza intwaro. Icyo gihe nicyo gihe abana bacu binjiye igisirikare, binjira igisirikare baba basirikare. Aba baruhumza mubona bahaye izuru, ba Mudagiri bahaye izuru, bagakingiye babaye abasirikare, ba Cunguti baba basirikare, baba abantu baragenda baratozwa. Butuma bamwe bazaza bagenda bagaruka bagatoza abagiriye. Rero umuntu wacu, umuntu witwa Umututsi, ni ukumwerekera gatoya agahita yiyadapta vuba, mbese abifata vuba. Umwungeri waragiye biroroshe cyane kurusha kumwigisha ibintu by'urugamba. Ni ukumwereka gatoya gusa, ibindi agahita abyikorera. Nuko niko bagarutse barwanya Murere. Leta irabashigikira, ibahereza imbundi. Ntibigeze bica abaturage, bica abantu bazaga kubarwanya. Bica abantu bazaga kubarwanya, baje kubarwanya bakabica. Abagiriye aho bafashe bagahita bazana abaturage bakahatura. Aho bafashe bagahita bazana abaturage bakahatura. Niko Minembwe irafatwa, mu Bibogobogo harafatwa, indondo zo hagati zirafatwa, abantu bagenda batura. Niko ba Murere bagenda bahunga. Murere neza abanyamurenge bayimaraho, isigara mu mashamba ya kuri. Niwe Kabira Peri, uriya bita Kabira Peri. Aragenda neza, baramuhiga, aja mu mashamba ya Hewabora, aturiyo. Niko kuvayo, iwega yari umuntu ujijutse, yariko akurayo inoro, agenda za Tanzania. Yari umuntu ujijutse wize, yarazi icyaha yarwanira. Niko kuriya kongera kumugarura afata ubutegetsi. Ariko mbere abanyamurenge barwanya Murere barayagagarika, abantu baba amahoro kuva muri za 67. Sinzi abambere niba ni 67, wenda abambere bazamutse 66. Ariko abantu kugira batangire kugenda batura mu mihana 67, kugeza neza mu 1990. Reka nsubire inyuma gato. Baba amahoro, bakorana na leta neza. Barubaka, batangira Murere irangiye batangira kubaka amashuri. Twebwe abantu bacu bitwa abanyamurenge nibo bagiye bazana ababembe n'abariya bashefu, bakaza kubinura iyo ngiyo mu mahoko yabaga, bakongera bakabazana bakabatuza mu mihana yabo. Bararwaye za bwaki, abagore b'abanyamurengekazi bakabashira amata, bakabashira ibyo kurya, kugenda babahembura. Barongera baba abantu baratura, barakira, barubaka, bagira amatungo. Ariko ari abanyamurenge babatuje. Nukuri abapfurero n'ababembe n'abanyamurenge babatuje nyuma ya Murere, bazaga baje kubakura mu mashamba. Nuko noneho izi ntambara rero zo kwica abanyamurenge cyane nyuma ya Murere zaje gute, zatangiye gute kugeza ubwo abanyamurenge bakwira imishwaro, byaganishije kuri jenoside yaje kusa nkaho ariyo ya nyuma ya Gatumba?
byatangiye abanyamurenge batangiye kujijuka, inzangano zinjira mu babembe. Burya iyi iracyari ya murere yashatse kumaraho abanyamurenge. Bitangira mu bayobozi b'ababembe n'abapfurero nk'ababembe, bagira ishari ry'uko abanyamurenge bari kujijuka, ishari y'uko bahaye bajijuka biga. kandi twebwe umuntu wacu wajijukaga nk'abagisaro yavugiraga Sud Kivu na Nord Kivu, yavugiraga Kivu birenze urugero. Umwana w'umubembe wese wageraga Kinshasa, Gisaro yaramufashije uburyo bwo kwiga, Gisaro yaramufashije uburyo bwo kubona amashuri. Niwe wazanye amashuri muri yo plateau birenze urugero. Ba representa b'ababembe b'abapfurero nk'abaruhigita, yarabafashije kugira ngo babone uburyo bashinga amakanisa, babone uburyo bashinga iterambere ry'amashuri. Ntiyavanguraga. Mbese umunyamurenge iyo abonye intebe yumva yoteza abaturage imbere. Ariko bo nk'ababemba, babembe nako ibo n'ukwinjira bapfuye kubona intebe, akumva ko agomba kurwanya umunyamurenge. Sasa abantu duturanye kuko ari abashenzi mu mutwe, kuko ari injiji, bifuza umutungo wacu, yababwira ngo nzirukana aba banyamurenge. Abasa abanyamurenge n'abanyarwanda kubera ubukene bagira, kubera ubujiji bagira n'ubwenge buke, bakamba bavuga ngo uwo twirukanira aba bantu tugasigarana amazu yabo, tugasigarana inka zabo, tugasigarana aba bagore babo. Uzi ko bazaga bama bigamba, bakama kubera za mitingi babembe bababwiye, bakama bumva byabaye, bakaza bama baza. Ubwo abantu bari batangiye kubaka inzu z'amanjanja, bakaza bama bitora ngo njewe nzasigarana iyi nzu y'agaparasi. Abwira nyirayo iyi ni inzu yanje nzayisigarana. Abandi bakama baza, njewe nzasigarana iyi nzu ya Ndagiro, nje nzajana iriya nzu ya Makombe. Ubujiji bwabo n'ubugome bagenda babagwizamo, njewe nzasigarana inka za runaka. Bakazipfa, bakarwana, bakaba bonyine ntacyo bararuha bakora, bakarwanira inka ba nyirazo bagitunze. Ati ninju uzosigarana, uzasigarana, ninju uzasigarana, oya si mwira wanje, ni jewe azasigira. Bakumva bizakunda ngo batwambutse ngo turi abanyarwanda dusubire mu Rwanda. Kugeza n'igihe habaye recensement scientifique kuresansa abakongomani. Hariho n'abashi bamwe banze kuresanse ngo barasa n'abanyamurenge, bahari i Bukavu bazwi, banga kuba resanse ngo barasa n'abanyamurenge. Icyo gihe abanyamurenge birwanaho, nicyo gihe muzamwumva batwitse ivoti. Ubwo hari ryari muri za 80 ja kwitiranya imyaka, nta mpamvu reka ndeka imyaka, nta kibazo ni muri iyo myaka yaho. Noja kubyitiranya, simbaye nibuka gutwika ivoti umenya, ariko kwaje nyuma yaho, kwaje nyuma Gisaro yaramaze gupfa. Noneho batangira kwirwanaho, baravuga ati no, nta buryo bokwanga ngo baduhindura abashitsi, turi bene gihugu, ari twe twagipfiriye. Hari ababembe bigeze kwirukana intare muri iyi Minembwe, n'abanyamurenge batuma Minembwe iturwa. Ndetse batubwira mu mateka yuko sogokuru avuye mu Rusuku niwe bitiriye hariya hitwa kuwa Abanyarusuku, kuko yari avuye mu Rusuku, niwe wahatuye mbere kuwa Abanyarusuku. N'abanyamurenge batumyeho plateau iturwa, nibo bakuye inyamaswa, yari amashamba y'inyamaswa, nibo bahatuye mbere. Bati no, ntibizoshoboka, ntibizokunda kugira ngo twitwa abashitsi. Batuma bafata ivoti, irapfa, barayitwika, amasanduku y'ivote barayatwika, amabiro yose aho yarari mu bibogobogo mu Minembwe barabifata, barabishwanyaguza, barabitwika. Bigera kuri Mobutu. Bati hari abantu bigumuye batwitse
biro za vote ariko urumva icyo kintu buryo gikomeye ntiyari nko kuvuga ngo bahite baraswa babamare ariko kuko nyine umuyobozi ahabwa ubwenge ukuye ababubu abazi impamvu mbese babikoze abo bantu batinyuka kuvuga ngo batwike ivote n'abantu ki abamubwira ukuri baramusobanurira ati ni abanyarwanda ni abakongomani bavuga ikinyarwanda batuye n'imyaka magana na magana Kongo itaritwa Kongo batura ino nibo bariya babagisaro banze ko babahindura abashitsi abantu iriya muri Sud Kivu ko baravuga ngo ntibabare sanse ngo babahindura abashitsi kweri atahubwo abo nibo bakongomani nyabo abantu batinyuka bagatwika biro de vote kure kwanga ko babahindura abashitsi ni mugenda bo n'abakongomani 100%. Abantu baravota kimwe n'abandi baba resanse kimwe n'abandi nubwo buryo ishari rigenda rizamuka rero ishari rigenda rizamuka inzangano zirabibwa zikera. None Mobutu wakoze ibyo n'ubundi ni gute byaje kugenda abanyamurenge batangira kwicwa kandi ahari? Abanyamurenge bicwaga bene ubu bw'ubugome murabona Kongo uburyo ingana ntibayikontorora uwibereye muri county yiwe asa nkaho ari igihugu kwiwe Kongo ntikontororwa n'ubu habe n'abandi baricwa cyane yego twebwe tuzira uko dusa kandi akaba ari twe barenga k'ubwoko ariko ubona akarengane kari muri Kongo gateye ubwoba ariko cyane twebwe gaho bakama batuviziya k'ubwoko runaka ruvuga ikinyarwanda muri Kongo n'abasa natwe bari mu kubizira. Urumva abantu bica abantu bakica n'abasa nabo urumva ko yatari jenoside. Noneho igihe cya Mobutu nta bantu bapfaga bakarengane gutya mbese hapfaga umwe wa wundi wagiranye kwa karengane nyine ariko abantu cyane bapfuye muri Mureri ni nacyo gihe iyo jenoside ya za Gatongo ya za Kirumba yabaga ni nabwo nawe yajaga ku butegetsi nawe nibwo yaragiye ku butegetsi. Sasa kugira ngo abantu bapfe abantu hatangira imigambi yo kumara abantu. Abana bacu bagiye mu nkotanyi baza kudutabara kera hujujwe imigambi yo gutsemba n'amatarika ahari byaranavuzwe kuri radiyo. Mobutu yarasa n'uwamaze kumarwa imbaraga anarwaye igihugu cyamunaniye abona hariho amashaka menshi yamunanije abona ibintu byamuyobeye ni nkaho ataragifite ijambo muri makeya amashaka yamurenze. Reba abantu bajaga kuri radiyo bakavuga ngo aba bantu bazapfuye umunsi ntagira icyo abikoraho urumva ko yari yananiwe cyane bavuga abanyamurenge bashiraho n'itariki yabo yo gupfa. Abana bacu Imana uko izikora igenda izana babana bahurirana na ya matariki yo kugira tuzapfeho baraza baradutabara badutabaye sasa byitwa ko ari inkotanyi zadutabaye ko ari u Rwanda rwadutabaye byitwa ko u Rwanda rwateye Kongo ariko natwe turi abanyarwanda turi inkotanyi. Ariko icyo gihe abasirikare bari bateganijwe kudutsemba bagira gutya baragenda kibaye igihe inkotanyi zifasha u Rwanda abana bacu kubura imirimo muri Kongo nicyo gihe abantu bose babomotse baje mu Rwanda gushaka imirimo n'imirimo bashakaga muri Kongo warigaga
waba umurisansiye kwari ukugaruka ukaragira nta kazi karimwo nta kepfo karuguru abantu baza gushaka imirimo mu Rwanda kubera ya ngengabitekerezo binjijwemo bakananirwa kumva ko ari Kongo idafite guhereza abantu imirimo ngo bakore imirimo mu gihugu cyabo bakananirwa kubona ko ari ukuja gushaka imirimo bakavuga ngo timubona abanyarwanda n'abanyarwanda bagiye iwabo kandi si bo bonyine bagendaga n'abashi baragendaga n'abapfurero njewe aho nari ntuye no kwiga amashuri yarasana yabaye potopoto muri Kongo njewe aho nari ntuye Butari twabanaga n'abana b'abapfurero bibuvira bigaho kuri Universite y'Ibutare twabanaga n'abapfurero bafite imirimo bakora imirimo muri Kongo yakoraga iki ariko mu Rwanda kera hari umutekano niho hari kwaboneka imirimo barashikaga bakabona imirimo kandi twabona imirimo ikikwereka yuko twakunda bo barimo baba mu Rwanda kandi ari benshi ikikwereka yuko tutari tugiye ngo ni iwacu twari tuzi iwacu n'ubundi twarashikaga babonye akazi kwari ukugura inka zije Murenge kwari ukubaka amazu aje Murenge hakubaka Murenge turahubaka amasomo arubakwa dutangira gukora amaproje muri Kongo kuko tuzi ko ari iwacu ariko babandi kandi kabagiyemo kubugome karakura cyane ariko aho kakuriye karabyara karera noneho intera hamwe FDLR ihungira muri Kongo ngo ihungire muri Kongo ababemba bapfurero bayakiriza abiri ngo hari abageze Buvira ngo abapfurero bamavuga ati nukuri ngo aba ni bene wacu aba nibo bene wacu naho abantu kutubesha abani inkotanyi nukutubesha tituvukana n'abanyamurenge bene wacu naba bama batangira kubahereza amaparisere baratura barashakana bagira gute babahereza imirima barahinga bama baba umuntu umwe amaze babereka ububi bw'umututsi babereka ububi bw'umututsi ko ari inzoka nubwo batwicaga gutyo nta musevire w'umukongomani watinyukaga kwica umuntu bwari bukeya cyane wa wundi w'umugomo urenze ariko aho nawe akaba yo kwica umwe nyine ihereranye ariko aho FDLR igereye muri Kongo indera hamwe ziruzura muri Kongo niho ababembe batinyutse kwica abantu kuriya muri mu kubona babica bakabarya biriya ni igitera hamwe neza ni modeli y'intera hamwe ni kuriya zakoraga ni kuriya no mu Rwanda bicaga abantu ruriya rupfu bose babica kubahamba mu byobo bimwe biriya ni modeli y'intera hamwe na FDLR biriya ni inyigisho bigishijwe batwanga urunuka noneho biba ku rundi rwego rudashoboka kugeza ku rwego aho umusirikare ukora muri leta abasirikare bagenzi be bamwica barabica za Kisangani babica za Lubumbashi babica muri Byura bica abantu Kinshasa bica ahantu za Kananga za Kasai ahantu hose hitwa ko ari umunyamurenge barabica kandi umuntu wese usa natwe uvuga ikinyarwanda baramwica ngizi nzangano uburyo zagiye zikura noneho sigeze no muri bene wacu ariko bene wacu n'ubujiji n'ubukene n'ukwishakira amaronko ariko uko biri kose n'amafaranga bitera n'ukugurwa baraguswe amafaranga bitera ariko uko biri kose uko byagenda kose muhumure umuntu wese ushigikiye ubwoko ushigikiye twirwaneho n'ukuri tuzatsinda kiriya gihugu tuzakibamwo turi abakongomani 100% nta mugani numvise ejo bundi hari umufurero umubembe uvuga ariko ngo twaragowe ababembe bacu ngo umuntu wese uzashaka kudukoresha ngo atubwire ngo tuzirukana abanyamurenge ryari tuzirukana abanyamurenge tukabashobora twananiwe kubirukana batarasoma abanyamurenge babanye n'abasogokuruza n'abasogokuru n'abadata kugeza uyu munsi
tunanirwa kubirukana bakiri bake batarize. None ubu ni abantu bize za Amerika, twumva ahubwo nibo bariyo kurusha mwebwe ababembe. None ngo muzabirukana, mwagiye muvuga bimwe bishoboka n'ibidashoboka. Rero ahubwo jenoside ikomeye dukwiriye kwirinda yotumaraho burundu ntiyasigare n'umwe, ni uguta umuco. Niyo yotumaraho, niyo jenoside yose, niyo mbi yotumaraho, kuko gadutaye umuco. Abari muri Kenya, abari muri Kenya boba Abakenya, abari muri Uganda boba Abagande, abari muri Amerika boba Abanyamerika, abari Burundi boba Barundi. None abakongomani, abanyamurenge b'abakongomani boba abashize. Rero mukomere ku muco wacu wo gukunda igihugu, wo gukundana, wo gukunda habe n'imvugo yacu y'ikinyamurenge. Twumve fieri yo kuba abanyamurenge, abakongomani b'ubwoko bw'abanyamurenge. Tuse tubigendana turi fieri. Murakoze cyane.